happy to be in the house of God tonight. Shout amen. Amen. God is good. All the time. Praise God. He's a faithful God. Amen. Genesis 28:15 says, I am with you and will watch over you wherever you go. I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Amen. Que nesse duas filmes balu foi pois filme lime fa apelo foi sauna. Falta foi o te yate oi. O te tauti foi yate oi ine uma esse alu iai. O te toi fa foi sia mai oi ile lune. Awa o te letu oi. Se ia o fire and male will all fire to ayati oi. Amen. He's a faithful God. Amen. God will never leave us nor forsake us, and He's kept us this far. Amen. And He deserves all the glory. He deserves the best of our worship as we continue to praise Him and as we continue to love on Him with our worship. Amen. Because He's such a good God and He deserves it. Amen. Hallelujah. As we sing tonight, feel free to just lift up your hands and just start giving Him a prayer, a praise, and a thanksgiving because He is such a good God. Amen. Hallelujah. God, you're worthy, Jesus. You are God.
Tatou yati oele viinga tamau. Ato pati patia do viinga siya kumatu.
Ia lele. Estolo. Tarafatu malu tatu ikaisia. Semua performing merfatua yang terfolio au faina wema le Atua. Semua yawa mati akono. Ya ailisio ekaisia pele. Tarafatu iswafo Yesu. Tarafatu fo o mafaion mata mai longo tafailan pena tafailan kia ia leli tato mafuta itu lafiafi tato mafutana talo ia le Atua tafaiatu isi ukufa makusimo tato ia itu lafiafi therefore yo se inati te tala au oe ia fesosoani ai le vegetable yang male fruit ia pe ona fe ngai mata to le wai taimi ia ni so ene la tusi le bomua di Samuelu no na mata upo itolu saya menatu via fai tawa to fai upu yang ta upu ya ai luar fai upu te via fa amaina ne via fai ma fa amalo simo ta to ya ne ya no le 2 minute yang awa abato le tiu esi se 2 minute ya to se 2 minute ye to toi ne ya ai ka to por Atua mo Samuelu no mata upu to fai upu mbua ma le fai upu e 2 matasi fai upu mbua ia ma le fai upu e 2 matasi o te fia whaongaina ne tura fiafi ia wala toaisi upu whamalosi o tātou fai o maua tātou fai tau whatasi mai fai upu mbua i ia ua wala le whioma ioa asu o le whaali mai so fai upu e 2 matasi i ia o wai sailo a wawa whaali ova ia Samuelu sailo i la whioma ioa o foi le upu a Samuelu e uma. Now the boy Samuel ministered in the Lord before Eli, and the word of the Lord was where in those days there was no widespread revelation. Then the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Amen. O te ile fai upu mua o te fia whaongaina e whapea ua toi loa Yehova Isaia. Amen. Ua toi loa Yehova Isaia. Then the Lord appeared again in Shiloh. Ole amatanga ole tala lea. E mana ia na amatanga e le o se amatanga le lei. Amen. A e fai tau ia i le tala lea na tatou fai tau ina i le fai upu mua e le o se amatanga le lei. A e o le fai umo le tala na mana ia na fai umo o se manatu e fia tala noa i neti la fiafe whaapea na whaapuina tato te mana o mia ne whaahali mai pea o le Atua ia te i tatou. Amen. Tato te mana o mia ne whaahali mai pea o le Atua ia te i tatou. We need to keep God revealed to us. Amen. Peyano fai atu ina wa amatan mata upu fai mai a whionga le Atua ua vala le a whionga le Atua i io naso ua le whaali mai so. O se whaanoanoanga
o se tala e le fia o se tala e le mai e le whaalongo o na tatou iai nei vai tengi o tatou iai tatou te mana o mia lava le atua. Amen. Tatou te mana o mia le atua i taimi uma o le tala manea o le tala lea ia Samuelu o le upa tuspaia fai mai ina wai aisi ia Samuelu i le fale o Iova o tala vau wala atani o Samuelu e le o tau fai e so e pole ale matua o Samuelu sa iai i tatou loa le tala i ia Samuelu na tangi ne tinani o hana i sana tama o patuspaia na fo ina i le atua ia tama nei o Samuelu ma le tautau na tautau iai hana i le atua e te o teime te au mai i le tama o te toi fo ina atu ia te oi e le iai lasi teime mafutai ia Samuelu ma ona matua na lango le teimi na whanau mai iai Samuelu wha mai o na awela i e le hana ua au na iai o. Amen. Ai o le tala na tatou whaitawina whai mai na auna Samuelu i ai ova i luma o e whaapena i tatou i lo tatou o langa ngaru lua i le atua o le tatou te ngaru lua i le atua i luma o le atua i to tonu o le tatou e kalesi tatou te leo ngaru lua i tamata. Amen. Ngai o le tatou te ngaru lua mo le atua tala na tatou whaitawina i le tangata leo Eli o ia le perofeta sa au na iai Samuelu e iai nao na whanau e to olua o whengi ma Phineas. Praise the Lord. Whama ina o au na tama nei whawhetai au ia le atua e le ito sina le wa aia Samuelu i au na tama nei o i le mafua i whai mai nā lu esia i le nanga o le atua mai le malu mai le whanaunga Israel e ai le teimi e whio e sa i le atua mai tatou. Amen. E ai le teimi e alu esia i le mamalu o le atua mai tatou tatou te whio e tatou te alalanga tatou te whio e te tapuai tatou te whio e tatou te wala au o le atua e wala au i le atua e pe e whauringa mai o lei nei le atua o lei nei no nanganga e tatou te le o langona. Praise the Lord. Au nanga e tama nei o Samuelu upa tuspaia ina ua whaali ai le atua whai mai na te le i loa na te le i malamalama i le atua e le i whaali ai fo i le atua i a Samuelu. Praise God. Le au nanga Samuelu e ai whaitau i ai wha mai na au auna ni tama nei i le whale o Iova. Praise the Lord. Na langa i aile mea na le fia ai le atua i a Eli malana whanau. Amen. Ina ua whai e tama nei le mea le anga ma le mese se i lumo Iova na mafu ai ona le fia Iova. Wa le fia hai tamata hame walato le fia i tauranga e ave i le atua le aingai awani a bea i tatou ma mea e le fia mai e tangata e tapoe. Kala ma upona tuspaia whai mai ua le fia whanaunga Israelu ua le fia tangata i tauranga e ave i le atua ono tamane e tonu. Na lango le tūmanga Israelu le tene whai ai tauranga whai mai e alu le au na ma le tui matatou. Aha o le tene umai o na tumu i tu whaanga le tene ave ai le tauranga e alu le au ngangea whai tauranga ma le kui i ko kongu po le whipula lawa le mea tumu i ai tu whaanga nei o le mea lai sau i whafo ma le tui nei o mea ngai ave ma le whai tauranga. Ai ua watu tama nei o whenma whini aso whai mai wala mana o se tu whaanga mata e le tu. Ki ngā raro na whai atu lau au na whai tauranga ma nie o ua se i whai mua mua mea tau na whai. Se i tungu mua mua le na ole ovi o na avatu le ma o ua.
ai wa fai kama nei me se yumo yowa fai mai wala o au mai tu faanga mata ya no mama tunge pe tu manga o fai o tauranga Israel wa ave mala wa le fia haile tu no ma Israel wa ave me wa le fia haile nu i tauranga wa le fia mai lotu wa le fia mai le tauranga fai Asia wa le fia yang sala o fai tamai ai o nanga Samuelu au nai e fa taia Samuelu e le to singa ia no roto na te le yalu i taita inga tamaia ai na au na lama Samuelu i nunga o le tu amen ile fa upo tolu le mai a o le tineia le la mepa le atua ua ta oto Samuelu ile manu o le tua o tomu manu e iai la mepa au na le tama nei manga lue i lumo eli i tonga ni manu a o le teme malo loi pe o le po e leva fai o ngamboi Samuelu sa ia pere la mepa e ia la mepa tu i tonga fai tauranga ai loa Samuelu teme moi ai e va aia klo Samuelu la pere la mepa o ngai loa le Samuelu o teme malo loa ia na ngalue amen ele mafai ona ta oto Samuelu ele mafai ona moi no moega pe a o le time lo Samuelu e mana ngalu amen le ai ngai o le tua e ia le time tatu te ngalu tatu vai ele ia o le time e fa pe atu ai le tua o muta la ngalu sa wie te ngalo lo amen me le tahu ia te tatu e fa ali mai pe o le tua ia te tatu awana i vai o ngalue awana i muta o ngalue o le ngalue Samuelu fai mai e lema fai o ngalu Samuelu ko oko fa ai ko Samuelu maka ma pe mai la no la mepa o mai lo Samuelu wo o timi wa alu e manolo amen sanga lue malo i mata sanga lue malo o masa sanga lue malo finau mai na wata oto la Samuelu i le tasi po i ua malolo ia na ngalunga mai na wala au iai le atua tala wa tatou masangi na whaatolu o na wala au le tua ia Samuelu ai na te le oiloa aisia i le i o le teime whaailoa ai le atua ia Samuelu amen whaakonu le aso la ngona pe a whai o lege vai aku leo ngaluelu ai ke laku fongo so aku ko ai nga oe faile ne faile mo la solo e le pe fa kasi fa lua fa kongo on ma kwa e fia paura mbele ki mga oi si e fai si o malo lewa malo Samuelu ni lewa le po mo le tinde para au ile tu e malo a o lewa ko fa lo Samuelu o fongo le ka haleluya ele foi mai ele o que ele fala au ia foi fala au no lo ko alu vai foi mai la vai o que ele fala au ia fala au la lo me la vale gas ai fa fitai Samuelu non na ono sa amen wai anga kai ka ki o solo ka kai fongo mai so fala au mai so fai mai so o le aso la onga pe a fai e vai aso uma vara watu le tama fale anga fai le mea so mai so o minguke se ko shawa se fai mere se lima minguke se peye mere amen e o solo wit ai fa tai ya Samuelu lo na se la ka fenga lo na ai mai o le tengo le vero le la ai le tengo tatu ftai ya ina fenga tama fa fichawi o no saia ini para au mai so ai me para au ya komina le ya tonila kala ka ku ole para au mai ya o le ke mambao mai i que diz como se for no banho é melhor falar o ya tunele e falar o ya antonile lima ninguém vai amen ore o musa
Praise God. Anyway, it's what Mele tahu ya Tatou le faali mai o le tua. Ia Tatou le mona ranga i timi Tatou tele le mona. Ia temi bese ia ngao le tua mai Tatou. Aftai le tua ona na upu fa malusi nga va Yesu. Tatou nau le tua. Ke loso se me ke ngau ia i fenga tau ngai fa mamungu. E te tau fi mau. E te moe moe. E te hoti moe. E te ti ngā ai i lo nau me langa o ngā kula ngā kuru Samoa e lene o le mga o keli nau ki ngā lava o kele alai mga o koe mou le kemi ngā alu o le pandemi ki ngā lava ngā laku whalo aloa le mai lenge one ai wakua ave le koru kai wha ai waku roi o ke sia me ke sia sorry you only take one. But then I'm like, oh, I can see the sign. And then, my mother have a pengal Tatou now. How for your fine, I know, King Alabama, Kumulipu, or Asubresi for Pico Yellow, Asubresi for Pico Yellow, I said, oh, now. And for pengal Tatou now, for it. Still, praise the Lord. Amen. Fai mai le Tatou ata upuni tai au te tira fiafi Tatou te mana o mia le whaali mai peo le atu o whesini mo i Tatou e whapewhea las Tatou mea e whai ina ia whaali mai peo le atu ia te Tatou Amen o las Tatou mea e whai Nalanga e aile te mea mesi aile atua, e aile te mea soromuli aile atua, e aile te mea mesi aile atua. Ola as Tatou mea whai ina ia whaali mai pea le atua. Amen. O le mea mua o te au maia, le mau mo masangi i Tatou na umale o tatu whamanu sini tula fiafi. Lua koe mito na mata upo e fitu fai poe soma wha. O le mau o Tatou masangi e. Praise God. A fai fo'i e whaamoa na lolo umu e wata ua i lo umoa te talo ma li liu ese Amen. A fai fo'i e whaamoa na lolo umu e wata ua i lo umoa la tu te talo ma na tu sai ili ma liu ese i o tātua leanga ona fai mai leo putuspaia ona te tala i leo talinga o lea tua ma whaafafonga mai ia tei Tatou. Ei ngai o le atua, whai mai le ia i Tatou launga ni tula whewhi tusi na Tatou whaitauina, whai mai ua toi loa le atua i sairo. E me le atua i Tatou e kālesia. Ua toi loa i oa i midway. Sa vala i eila fionga le atua. Sa le langona i eila nganga o le atua. Sa le aise mamalu o le atua. Sa le ai se whauunga le atua i ai. Sa la tu pepese, sa la tu alalanga. Ai wau nama le whauunga, au nama le mamalu o le atua. Leo toi loa i owa i midway. Ma whai whai ona tuku i aina o ainga mo whape atu. Alleluia, praise the Lord. Leo toi wa ai le atua i lo ua ainga. Wa toi wa ai le mamalu o le atua i lo ua ainga. Wa o toi la mona le mnanga o le atua. Praise the Lord. Ia o ofa e Amen. Ia au Tatou whamarusina me tula fiafi. E tā uara Tatou la ngona o le leo le tua whai mai le salamo e lima suma malu whai pue walu. O te whaalongolongo atu i mea e wheta laia mai e Yehova le atua au wā na te wheta lai mai ia manuia lo na nuku a tomo na tangata pa ia. Te leo so stemi wheta laia i le atua lo manuia. Amen. Tatou te talo e le atua i ona whaalinga malanga wheta lainga i a Tatou la ngona. Praise the Lord. Nalanga so se mea wheta laia i le atua o le manuia o le kālesia, o le manuia o i Tatou, o le manuia o na nuku ma Tatou ma. Amen. O sto marosina mo i Tatou ne tula fiafi, Tatou e kālesia i a Tatou la ngona pea le whaari mai o le atua i a te Tatou. Mua Tatou loto mawana. E loa e langa whaubula le atua
le mai ati tatou le mea mua timin lau mai le munga am ia loto mawalalo na langa loto mawalalo e te ilo ai whamanga o loto mawalalo e manino e lova ai le atua o le loto mawalalo e te ilo ai arofa ni ese mai o tatou leanga o ni a mema mafa ia te tatou amen fai mawhaala me lave o tatou o langa au nei le atua lo tatou o langa tau fetuli lo tatou o langa finau le atua malona finama le ai ngai o le atua le tu la fiafi tatou whaamalosi wala talata lona toia fia mai tatou sa ili le atua na i o tatou langona pea lona wala au mai tatou langona e nganui mai o lona nganga pa ia ia te i tatou sa auni mo i tatou maftanga talo le tu la fiafi amen e lava ona au ngani e te mawhaleanganga tatou te talo maleanganga praise the Lord o pule o e le whenga ora te talo me tu la fiafi whai ona e nofu whai ona e tū whai whai ona e tō tūti au tatou talo tatou manatua tatou e kāresia tatou manatua pēr tatou manatua whaleanganga e iaia na whau unga iaia na wha marolonga maua le tino marolo ina le ngata fōilea ia Juda manoa ia maua pēra na wha marolonga ia te nātou maua fōi manatu ma whawhanga leia le ngata leo wha alinga mai le tua ia te taina e tatou manu tatou manatua tatou e kāresia e tatou marosi e te me sau ele li o nilo nangi lona marosi a vesea lo fia e tatou tū mau i le atua na tatou manatua fōi ia tatou e kāresia e te mama tina matua e o lo o mau i tino mau a fai fo yo ia inisio ne ekalesia lo maua ile le varis por fama tatou talo ile tura na fa mano lo ile se me fengita ile tu amen ya tatou talo ne tu la fiafi fa mo tele ile tu ono Yesu amen
ni tatou sacrifice, ni tatou whanatala me po. Ane e tatou tūlai mai. Aftai le tōilo na whio pai e sa tatou whalom na wai ni asu e whamarusi e tatou. Mai morning whamahoni nei o tatou. E lana o mia lana le whahali mai o Iova. Iso se teine po tō tō lana whanau. O le winga foi o le whaali mai o Iova, o le iai urona hawhi o hanga i le mai karesia. O le whaatasi mai o le atua i le o ngā tutonu le mū o nona e karesia. Pāwane ngalo i ate o le fsili le na fsili tuai mose. Nino o whape atu le atu o le a o le toi alu atu e taitai o to. A o le atu le angilu e taitai o to. E whemei tala mose le atua, a wane ave e se mātua mai le mea nei. E a whai e te le sawa taitai ngātou. E a whai e le a whio mailo a whio hanga taitai lau nu. Don't take us from this place. That's what Moses said. If your presence is not leading us. See, because Moses recognizes the importance of the presence of God in the midst of his people. No presence, no power. No presence, no God. No presence, this is a waste of time. Yes. But with the presence of God, we know that all things are possible from Him. Yes. We know that Moses said, how else can the church be distinguished to the world? It's not by our fancy singing or our fancy raising of our hands, our Pentecostal Holy Spirit filled speaking in tongues. Those are all great. But Moses acknowledged the only thing that will distinguish his church from the world is the presence of God. This is why it's important that when the writer of Samuel said in the beginning when Samuel came that the word of the Lord was rare. But then at the end of Samuel's story it says, and God revealed himself again in Shiloh. The question is, what happened in between? What caused this change? And I want to encourage you, the reason why Samuel was blessed is because he had a praying mother. Amen. Because if you go to the beginning of Samuel's story, he wouldn't be there had it not been for his mother who wept at the altar, who cried so hard that even the priest thought she was drunk. Why? Because she had a desire. Sa yailo na nangnaw tainga o le mafua angale wa manui ai Samuel o lona tina. Lona tina le o hana le whamei sa tangi au e luma i le altar e luma o le atua whamei na tangi atu manau nau atu le atua le na whamanuia mai e le atua e lona tama le moia Samuelu o a vea nei ma le perfeta mua le ngata i lea a e whaitau e whamei not one of his words fell to the ground, but it began with a praying mother. And I want to encourage you, there's power in prayer and there's power in what you're doing tonight, so don't think lightly of it. Just because you can't feel him doesn't mean he's not there. And I want to also help you with this. No, God never left. Ele ia wese le atua. Ele solo muli fo ile atua. Ke lon mafu amole ia ile atua o Tatou. E tu mau wale atua au tanata o le isi taimi fa mau ni le isi taimi le fa mau. Ai tu mau wale atua. So I want you to hear this. God is still in the midst of his church. He never left. It's us. We're the ones who's back and forth. Back and forth in the decision. But God himself, he is the same yesterday, today, and forever. He's never changed. The God from the Old Testament into the New Testament, all the way to the day he comes back, he is the same. But the challenge is you and me. Our commitment to God. And I want to ask you this evening, do you desire God when you come into his house? Yeah. Or are you just coming just to mark off, okay, I did number 9 of our fasting? Don't let it just be a task, church. Come here every night being hungry. And come here every night with a desire. We want more and more of you, God. I sound alone no tainga beto o lua beto o tolu Tatou pe na o paua leo Tatou na pe le tua sa ini pe le tua tui pea vala au pea o le atu pe le tua a wane manatu mama na so se me ia le to lua po to whamea o lo ia Yesu le o ngā tutonu o le ngā whapo tutonu.
So as we get ready to end our prayer meeting tonight, I want you to take this moment just to think about the goodness of God. And I want you to check your own heart. Ask God, Lord, do I have this desire for you? If not, pray, ask God, give me that desire. Give me that hunger. Let me be hungry and thirsty after your righteousness. Give me that desire, God. Let's pray that tonight. Can we pray that? I'm praying that we have a church that desires for more in God. Don't be satisfied with the mediocrity that we're in right now. Don't be satisfied with where you're at. God wants to take you to the next level. God wants to use you at another level, but you need to have a desire for more of God. God wants to bless you. God wants to use you. God wants to give you that promotion. God wants to help you, whatever it is that you need. God wants to do it, but He needs to see a desire for more and more of God. Do you desire Him tonight? Yesu na nota inga mole tuone. Ora tatalo na mo tato ekalesia. Ia maua pele na nota inga. Ia matong fia na lala pele tua. Ila wa miotong. Awa lava nei whaamani e ina matou le mele mo iai nei le tua. Ia maua matou se na nota inga le tua mo oe. Ia siri atu le tua. Atasi mai oe le tua. Holy Spirit, we invite you. Take control right now, Father. In the midst of your people, would you just move, God? Father, we pray, God, for a mighty move of the Holy Spirit. We know, God, that whenever we come, it's not in vain. We know you are in this place. We want more and more of you, Jesus. We want more and more of you, Jesus. We want you to increase and us, Lord, to be decreased, Father. Yesilia to oil to oil. If I TT matoa, if I see you see oil to Atasi my oil to Wamato now what to Yate oil. Wamato Pia Kilo Namaria letu. Dili my yellow Yamaletu. I feel my oil letu. Wamato Loa letu to la Poina Mato. It's also like my hallelujah, you are worthy. Come on, call on God. Just ask more and more of you, Jesus. Asking for more of you. More of you, Jesus. More of you in our hearts, in our minds. Come and bless us. Come and take me, oh God. We need more of you, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Feel this place. Feel this place, oh Jesus. You are worthy, God. You are worthy, God.
your presence. May we fight the good fight, God. We know that the devil will do whatever he can to keep us because he knows what will happen when the believers step into the power of the Holy Spirit. And so we pray, guide us and lead us, O Lord. Bless us, Father. Go before us. Walk behind us. Cover us, O God, with your precious blood and the power of your Holy Spirit. Lead this church, God. Lead this church, Lord. You're the head of the church. Lead your church home, God. Lead us this year, Father. Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Lead your people forward, God. Have your way, Jesus. Your will be done, Jesus. Not what we want, but your will be done, God. You lead, we follow, God. You lead, we submit to you, God. And our prayers, Lord, never, never, ever leave us nor forsake us. And God, don't ever take away your Spirit from us, God. May your anointing always be over this place. And Lord, we vow to give you all the glory and all the honor that you deserve, that you rightly deserve, God. We praise you. We bless your name. We ask all of these things in the mighty name of Jesus. And everybody shout amen. Amen. Thank you. You may be seated. Let's give him that offering. Amen. God is good, church. All the time. All the time. God is good. Amen. Hallelujah. It's good to be in the presence of God. Say amen. Amen. I want you to know the Bible is clear. It's true. When we gather, He's here. And we just need to press in. We need to press in. And that's the prayers that we have, that desire to see His glory revealed to us. You know, it's a sad day for the church when God moves His presence from us. It's a very sad day. Because then if I fall, I'm not going to my family. Now me alone off you am say amen. Now me na fahali my bear lona mamalu lona ikalesia. I may say take me in with Antonia. Also good money. And I love see me if you I might not if you I pay more in me to fight. They don't have no more in me ka fire. Ya feel on my to the room or ikalesia. Say amen. So let's always, when we come, I'm telling you, come with an expectation. Say amen. Come with expectation to receive. Yes. You know, even if we don't see all of our church here, you come on your own and expect something good from God. Say amen. Now, that's my prayer, is that every night it'll be different, that we'll leave not the same. Don't go home until you've had that Shekinah glory presence where you sit face to face with God. Say amen. But it's up to you. No one can make you do it. It's you. You create that. So come here, seek, pray, and I'm telling you, God's going to bless you. Say amen. If God will reward those who diligently seek Him. Diligent is the key word. Diligently seek Him, and then He's the rewarder. He's the one that's going to bless you. And I'm telling you, no man, whatever man can give you or reward you for what you're doing, does not compare to what God will give you for those who diligently seek Him. Say amen. So please, for the next few weeks, as you come in, come expecting. Say amen. And when the worship team starts singing, get in, press in, and just continue to know that God is with us every day that we come. Amen. Yeah, malola fa malosi tato kalisi ni yaso fa tayo tu fo ile sumna wa o ya losa ya wa fo ile fo la ina upunye bo ya posi pu fa malosi fo taita ile fo tato fo talo ni fo ma yaso ya fa man ya tele le tu ile sumna wa o male na fo fa per fa now ya per fa man ya tu e tu to fa ile to la ina mesi le kalisi ya wa fo ile la mo la so fo tato male wait, yeah, I miss Tatou Kalesia. So all of you are here. God bless you. Thank you for being here. Understand that what you sow is what you reap. Amen. So you sow in tears, you're going to reap blessings. So continue to keep up the good work. I continue to encourage you, don't give up. For all of our family who is watching from home, we want to encourage you, don't give up as well. God's presence is everywhere, but you know, when those cameras go dark and we're praying in here, that's not a time to take a break. It's a
time to pray as well. So turn your closet, turn your bedroom, turn your car, wherever you're praying, turn that into a place where you want to seek the presence of God. But if you have an opportunity to be here, I encourage you, come to the house of the Lord. Say amen. Atua, thanks for tuning in. Thanks for being here. Same time tomorrow, 7 o'clock. Our prayer meeting, no other announcements, but we like to close all of our services as normal. May the Lord bless you. May the Lord cause His face to shine upon you. May His grace and His peace be with you throughout all eternity. In the mighty name of Jesus, amen.